Fungua kitabu cha Ufunuo sura 4 mstari wa 10 hadi 11. Tuko na somo lenye Mwenyezi Mungu ametupatia. Somo linasema wastahili. Acha nizungumze kidogo kuhusu neema ya Mungu, kisha tunaingia kwenye somo. Watu wengi wanasema neema, lakini hawajui neema ni. Jambo la kwanza, neema ni kitu ambacho hatuwezi ipata kwa wazazi, hatuwezi ipata kwa wazungu, hatuwezi ipata UNHCR. Atakayeweza kutupatia neema ni Mungu pekee yake. Hata wewe tajiri wa kwanza duniani, unaweza tembea na pesa zako dunia nzima na hautapata neema. Atakayeweza kukupatia neema ni Mungu pekee yake. Nasema hivi, atakayeweza kukupatia neema ni Mungu pekee yake. Na Mungu anaipatia ule mwenye anataka. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 6 mstari wa 8, Biblia inasema na Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ukisoma kitabu cha Esta sura 2 mstari wa 17, Biblia inasema mfalme akapenda Esta kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pa Bwana. Neema ni nini? Neema inaweza kukupatia kitu ambacho hakustahili. Neema ya Mungu inaweza kukufikisha fasi kwenye haungefika. Neema ya Mungu inaweza kukupatia vitu vyenye tamaa, inaweza kukupatia vitu vyenye elimu yako. Sasa vile vitu vikifika, utasema si kwa akili yako, si kwa ujuzi wako, si kwa majeshi, bali ni kwa neema ya Mungu. Ulikuwa unastahili kufa, neema ya Mungu ikakupa uzima. Wangapi ulizaliwa nao? Wangapi ulikomaa nao? Sai kuna wale walemavu, kuna wengine ambao wako hospitali, wengine wako gerezani, wengine historia yao imepotea, lakini wewe uko pale. Kama uko pale, jua tu kama ni kwa neema ya Mungu. Kutoka Rwanda, kutoka Burundi, kutoka Kongo kufika Kenya, inawezekana. Kutoka Kenya kufika Australia, Canada, Germany, inawezekana. Lakini kuanza mwaka na kumaliza haiwezekani. Kuanza mwezi wa kwanza kufika tariki 8 ya mwezi wa pili ni neema ya Mungu. Tulianza na wangapi mwaka? Leo wapi? Ulipigiwa simu ukaambiwa haiko tena, ukasema haiwezekane, tulikuwa naye jana, tulisungumza naye, lakini anakuambia haiko tena. Unafungua simu unaona wanaandika uende salama, tutaonana mbinguni. Na hawa watu walikuwa watu wenye ujuzi, watu wenye elimu, watu wenye kujulikana, lakini walienda, hatuko tena nao. Na ukiangalia vitabu vyao
waliandika maprojekti za nguvu sana, lakini zilibakia. Sasa kama unaishi wewe, ni kwa ajili ya neema ya Mungu. Hivi kisi niko na kuhubiri sai, kuko mtu mwenye daktari anapea appointment, anamwambia tariki 20 tutakata ile mguu kwa sababu ilishaanza uza. Mwingine anapewa appointment, anaambiwa ile jicho tutaitoa, tutaweka jicho ya kondoo au ya mbuzi kwa sababu imeharibika kabisa. Kuna mtu mwingine ameambiwa butumbutumbu imeoza, tutaitoa tuweke mapaipu. Sai kuko mtu iko anaongezewa damu kwenye hospitali na wanapiga simu sana, wanauliza anakuwa namna gani? Wanajibu wanasema ya kwamba tuko tunaangalia kama atafika jioni. Wewe uko pale tu, aujue kitu gani kinachoendelea. Hivi kisi nakuwa nakuambia sai, kuna mtu mwenye wanaingiza mashini, aseme mashini wamwongezee pumzi. Familia nasema kama wanashindwa, mtu ambie tumupeleke Nairobi, mtu ambie tumupeleke India. Na kuambia kweli, wanaingia kama mashini na watakufia mwili. Kama uko leo, sio kwa nguvu zako, ni kwa neema ya Mungu. Na ukichua kama niko hivi kwa ajili ya neema ya Mungu, mimi na wewe tujiunge pamoja, tushangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Ile makofi yenye unapiga iongeze neema kwa maisha yako. Ile makofi unapiga ifikishe neema ya Mungu mkizazi chako, na Mungu alifanye katika jina la Yesu. Neema ya Mungu hata wanadamu wakuache, neema ya Mungu ikuwa kwa maisha yako itakufanya special. Kuna vikao viliandaliwa, kuna wachawi walikaa wakasema asifike mwezi wa 12. Neema ya Konikote kasimama ikasema ataona mwezi wa 12, ataona mwezi wa kwanza, ataona mwezi wa pili na kuendelea. Simama umupe Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya neema ya Konikota. Neema ya Konikota. Na mwimbaji akasema ni kama bahari kubwa. Kaa kwenye kiti chako na Mungu akubariki. Ukichua neema ya Mungu, ukichua neema ya Mungu, hautacheza na wokovu. Sisi tulikuwa hatustahili wokovu, tuliipata kwa neema. Tulikuwa na istahili hukumu, kuhukumiwa. Neema ikakuja ikatupatia wokovu. Mtu mmoja aseme amen. Tukapata wokovu kwa ajili ya neema ya Mungu. Kuna sababu nyingi zinazofanya mimi na wewe tuabudu Mungu, na mojawapo ya sababu tunaabudu Mungu kwa ajili ya uumbaji wake. Sema uumbaji wa Mungu. Yes, tunamwabudu kwa ajili ya uumbaji wake. Vyovyote Mungu alivyoviumba ni vya ajabu sana. Vyenye Mungu aliumba vinatisha, vinaogopesha na vinashangaza na vinapita akili, ujuzi na elimu ya mwanadamu. Mungu hakuumba vitu kawaida. Mungu hakuumba vitu vya muda. Mungu hakuumba fake. Mungu aliumba original, tofauti na mwanadamu. Unaona hizi bati, upepo ikipita inazirusha,
Viongozi wanasema tununue bati zingine. Kadiri jua, kadiri mvua inaendelea kupiga, hizi mabati zinaendelea kuchoka. Itafika tu wakati viongozi wanasema ale, ondoeni, weka zingine. Mawe zikianguka kwenye hizi bati, zikitoboka tu, samani yazo inaisha. Viongozi wanasema ale, ondoa, weke zingine. Unaona hizi taa zenye zinawaka kanisani, itafika wakati zinazima. Sababu gani? Ni vitu vyenye vilitengenezwa na mwanadamu, wanaweka vingine tena zinazima. Sababu gani? Vilitengenezwa na wanadamu. Itafika wakati viongozi watasema tuweke rangi kanisani. Kiongozi wa maendeleo anatafuta ile rangi mzuri, anasema hii ndio original, imetoka Germany, tunaweka. Kisha mwaka moja inafifia. Viongozi wanasema tubadilishe, tuweke ingine, tulete ile ya Dubai. Wanaleta, wanaweka tena, inachuya. Sababu gani? Vilitengenezwa na wanadamu. Lakini tukiangalia juu, hii mawingu yenye Mungu aliumbaka iko na kala mbili, kuko white na blue, na sama unaona kunapita kengine ka yellow kanapita, na ile rangi yenye iko kwenye mawingu haishaki. Kuanzia uumbaji wa ulimwengu hadi saa hii iko vile vile, hatujuake mwanzo, hatujuake mwisho. Hatuyasikiaka watu wa Marekani wanasema hii sehemu yetu mawingu ilianguka. Hatuyasikiaka. Hatuyasikiaka kule kulikuwa shida, waengineer wakatoka kudunia wakenda tengeneza. Hatuyasikiaka. Hatuyasikiaka wala hatuyaonaka hizo nguzo zenye zinashika mawingu. Hatuyaonaka. Yaani zinasimama kuanzia mwanzo ya uumbaji hadi sasa, na hatujue kule juu kuna kuwaka nini, na hatujui hii mawingu ni nini, kama ni povu, kama ni hewa, hatujui. Mungu ni waajabu sana. Bwana asifiwe. Hii mawingu hatujuake ni nini. Ukiangalia juu utaona mwezi, utaona nyota, utaona jua. Hayazimikaka. Ikizimika Afrika, manake Marekani zinawaka. Na hatuyasikiaka kuredi wanatuambia Germany wamefanya mwezi mzima waone jua, awaone mwezi, awaone nyota. Hatuyasikiaka, manake vile Mungu aliumba kuanzia uumbaji, na ni hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Mungu ni waajabu sana. Ukipata tu muda ya kufikiria uumbaji wa Mungu, utamwabudu pasipo kuchoka. Kuna vitu najiulizaka siafikaka mwisho. Wakati Mungu alikuwa naumba, akaumba wanyama wakali, na miongoni mwa zile nyama kuna zile nyama zenye ziko na uwezo ya kumzuru mwanadamu na kumumaliza kabisa. Alipoumba simba, alipoumba chui na zile nyama, Mungu akaziambia hii ndio nafasi yenu, na haziyatokaka. Na pale kwenye Mungu aliweka hakuna fensi, hakuna wachungaji, lakini Mungu alisema msitokake hapo. Na hatuyasikiaka kulikuwa kama simba zenye zilitoka mpori zikienda shambulia watu wakakuma wani. Hatuyasikiaka, zinachunga mipaka. Ukiangalia hizi malaki mabahari, hatujui kama Mungu alichimbaka na nini. Maji haikaukake, maji haipungukake, maji hayajuaka deborde ifate watu kwenye vijiji, haiyakuwaka. Mungu ni waajabu. Na ile maji haishaki kuanzia uumbaji mpaka sasa, iko pale. Hapa kwenye tuko zaidi ya 100. Ukiingia mu community hautaweza kuhesabu. Ukienda kwenye mashule hautaweza kuhesabu. Ukiingia matauni
hautaweza kuhesabu. Lakini Mungu alifanya kitu cha ajabu, aliumba kila mtu na sura yake. Tulitoka tumbo mwana huyu, baba moya mama moya, lakini tukiwaangalia kuna pale kwenye mfanani. Kila mtu Mungu alimuumba kivyake. Kuko venye viko na kichwa sa mkate, wengine viko na kichwa sa KDF, wengine viko na kichwa sa lichiwe, na Mungu atabakia. Au tena complain, Mungu jani uliniumba hivi, Mungu jani ulinifanya hivi. Aliumba na akamaliza. Mungu ni waajabu sana, na Mungu anatisha sana. Mwanadamu muko wafupi, muko warefu kama sisi hapa. Mutatuweka pale kwenye mnataka. Na hii yote ni uumbaji wa Mungu, na hii yote ni ukubwa wa Mungu. Utajiuliza, hawa wa China Mungu aliwekaka macho namna gani? Kama nikamataka tu wembe na akafanya chu 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 na bukafunguka, akaingia koka kengine akafanya chu 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 na bukafunguka, na Mungu anabakia tu. Utampeleka wapi? Mungu hafananishwi na Mungu halinganishwi. Nani katikati yetu anaweza kafika mwaka kesho na tungali leo? Nani anaweza kafika mwezi kesho na tungali leo? Nani katikati yetu? Isipokuwa Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Anasema mimi ni yule jana, leo na hata milele. Yeye tu, tofauti na mwanadamu. Hata ukuwe na ujuzi ya namna gani, hata ukuwe na elimu ya namna gani, hawezi fika kesho. Ni leo tu, na kesho ujue mambo iko namna gani. Mungu yeye pekee anajua. Sasa Mungu akikuonesha vita vyote, maadui wanaokutafuta usiku na mchana, mara ngapi maadui walichimba mashimo, Mungu akakufusha. Mara ngapi maadui waliweka mitego, Mungu akakufusha. Mara ngapi walitengeneza maaccident ili unaswe, Mungu akakufusha. Ukikaa chini ukifikiria, utasema Bwana, hakuna kama wewe. Utamsifu usiku na mchana pasipo kukazwa wala kusukumwa. Ndio maana Daudi anasema kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Hapana kila mwenye pesa, hapana kila mwenye cheo, hapana kila mwenye elimu ya juu, hapana wale wenye biashara vinatembea vizuri wa msifu Bwana. No, kila mwenye pumzi. Hata uwe tajiri wa kwanza duniani, unaweza na Dubai, China, Kenya, Uganda, unaleta maboxes za kompyuta, za masimu, za viatu, za manguo, za memory card, lakini box ya pumzi hautaionaka. Atakayeweza kukupatia pumzi ni Mungu peke yake, peke yake. Na ile pumzi ikitoka ndani mwako unaanguka chini. Ile pumzi ikitoka ndani mwako, jina yako inabadilika. Wanaanza kuita mwili. Ile mwili ishafika, ile mwili inakuwa sehemu gani? Jina inabadilika. Hata kama ulikuwa mtu wa heshima, hata kama ulikuwa mtu wa kujulikana, hata kama ulikuwa mtu ambaye una maarufu ya ajabu, ile pumzi ikitoka ndani mwako, jina inabadilika. Sasa ukijua hii, utaacha kiburi, utaacha kusarau watu. Ukijua hii andiko itakuwa yako. Kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Hii andiko utaishikilia vizuri, itakuwa yako. Haleluya kanisa. Mimi narudilia tena, ukijua hii andiko itakuwa yako. Utacheza
pasipo kukaswa, utarukaruka, utaimba, utaabudu pasipo kusukuma. Hakuna mtu mwenye atakwambiaka iko na masto za pumzi, hakuna. Tutamupeleka ile hospitali kubwa, kama kule vinashindikana, tutamupeleka kule. Unaweza mupeleka kule na hata rudi. Ni Mungu tu ndio anaweza kukupatia pumzi. Ona sasa mwanadamu gisi anakuwaka. Mwanadamu akiamuka asubuhi anafanyaka hivi. Simu yangu iko wapi? Ile simu mlinichungia ya kule imelala msalu, unaigusa hapo. Jambo ya kwanza anaingia mu Facebook, anaingia mu WhatsApp, anaingia mu Instagram, anashindwa kuambia yule mwenye alifanya aamuki, anashindwa kuambia yule mwenye alimupatia pumzi ya usiku. Hii mwaka na maisha yako yote, fanya kitu kimoja. Unapoamuka asubuhi, jambo la kwanza, piga magoti, ambia Bwana, nakushukuru kwa kuniweka miongoni mwa walio hai. Jambo la pili, mwambie hivi, Bwana, nakushukuru kwa kunipatia pumzi ya usiku. Fanya mambo yako, fanya mambo yako sasa. Hata kama maisha haikamati, hata kama kuna vitu ambavyo huna, abudu, sifu, ruka, sababu vyote. Sababu gani? Ile pumzi yenye iko ndani mwako inaweza kukupea vyote vyenye unatafuta. Jambo la pili, ile pumzi yenye iko ndani mwako inaweza ikafanya ahadi za Mungu zitimilike kwako. Mimi nilishawahi ona mtu mwenye hana miguu. Ule mtu hana hii, anekalaka mkipande ya jerekani, akiimba utasema yuko sasa yaimbaka. Nilishakaona kwaya ya watu wenye wasemaki na wenye wasikiaki, mabubu wako wanaimba mkibubu. Nilishakaona kipofu iko naimba. Wao ukiimba unasema, Bwana uliumba miti, uliumba milima, juu naiona. Yeye akasema nini? Lakini anaimba katika roho, mpaka unasema mie si aimbaka. Nishawahi kuona mtu mwenye ana mikono iko napiga huko na iko naruka na iko nacheza, anasema Bwana, mimi nakushukuru na mimi juu sina mikono, na mimi mikono yangu hii Bwana. Wewe uko na vyote, uko na miguu, uko na mikono, uko na macho, uko sawa, lakini saa ya kusifu na kuabudu juu utoke kukiti ni process. Wengine mikono mwifuko, wengine wanatoka kwanza nje wanakaa kule, wengine kwanza wanasegamia kuukuta. Sasa unajiuliza, hawa watu wanajua matendo ya Mungu au hawajui? Mtu mwenye anajua matendo ya Mungu, hata kama msimamizi hajamaliza praise and worship, ashasimama. Njoto anasema kuimba, anaimba, anaruka, anacheza. Njoto na plezira, anakimbia, anakamata pendo, anaanza piga, anajua matendo makubwa ya Mungu. Sasa ukiona mtu anaimba, mtu anarukaruka, mtu anacheza, usimcheke. Anajua mahali Mungu alipomtosha, anajua jinsi nilivyo ni Mungu. Wengine saa ya kuomba, saa ya kuabudu, mecho iko hivi, iko naangalia watu, iko nazunguruka, simu inapiga, anakamata simu, anaenda litika nje. Saa ya kuabudu, ile saa ya kuabudu, hata simu zinafungwa, hata muziki milango zinafungwa. Anajua sai niko na abudu mfalme wa wafalme. Haleluya kanisa. Biblia inasema Yohana katika kisanga cha Patmos
akapelekwa katika roho. Kule katika roho, Biblia inasema akaona kiti cha enzi, na kile kiti cha enzi kilikuwa kinazungukwa na viti vingine, na waliokaa kwenye vile viti walikuwa wazee 24. Biblia inasema walitoa taji zao za dhahabu wakaziweka chini, wakapiga magoti, wakaanza kumwabudu wakisema, wastahili, wastahili, wastahili. Hawa wazee 24 waliokuwa wakikizunguka kile kiti hawakukuwa na shauri, hawakukuwa na mshahara, hawakusikilizana, wala hawakuahidiwa kitu chochote. Ndani mwao mlikuwa maabudu. Walijua hivi, sisi ni wazee, anayetuzunguka ni mzee wa siku, anayetuzunguka ni mzee zaidi yetu. Kwa sababu ni mzee zaidi yetu, kwa sababu ni mzee zaidi yao, walikuwa na mwabudu wakisema, wastahili, wastahili, wastahili. Na Biblia inasema wakati wanavua taji zao, wanashuka chini, wanasema, Bwana wastahili. Wanainuka tena, wanashuka tena, wanasema, Bwana wastahili. Wanainuka tena, wanashuka, wanasema, Bwana wastahili. Wanainuka, wanaangalia, Bwana, nani kama wewe? Hakuna kama wewe Bwana. Wanashuka tena. Sikiliza, wakati wanainuka, wanaona Mungu anabatilika, Mungu ana utukufu ya ajabu, Mungu anatisha. Wanashuka tena, wanasema, Bwana, hatustahili kukuangalia, hatustahili tena kuinua vichwa vyetu juu. Wewe Bwana wastahili, wastahili kupewa utukufu, wastahili kupewa sifa. Wewe ni muumbaji wa mbingu na nchi. Wastahili Bwana, wastahili Bwana, wastahili Bwana. Leo mimi na wewe tutajiunga na wazee 24. Tutafanya kitu tofauti, tutafanya kitu ambacho hatujawahi kukifanya hapa. Narudia, tutajiunga na wazee 24. Biblia inasema walikuwa wanashuka chini wakitosha taji zao za dhahabu. Ile taji ni nini? Ni cheo chako, ni elimu yako, ni position yako, ni pesa zako, ni biashara yako, ni umaarufu wako, ni ile maisha enye uko napitia, njo cheo chako. Leo tutaitosha kwenye vichwa vyetu, tunaiweka chini, tunapiga magoti, tunaanza kumwabudu Bwana. Ukisoma kitabu cha Yohana, Biblia inasema hivi, waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Tunataka vua taji zetu. Ni taji gani ambayo unayoivaa? Ni taji ya elimu? Ni taji ya biashara? Ni taji ya pesa? Ni taji ya kazi? Taji gani unayoivaa? Ile taji uichukue, weka hiyo chini. Mimi na wewe tupige magoti hapo, tuambie Bwana wastahili. Tutachukua dakika 5 tukiambia Bwana wastahili. Muziki isilie, ngoma isilie, wimbo usiimbwe. Mimi na wewe tuvue taji zetu kwenye vichwa, tuweke chini, tupige magoti. Usiangalie nguo yako ya mzuri, usiangalie kiato ya mzuri,
Usiangalie cheo ya mzuri. Ona Bwana mwenye alifanya leo kuwe hapa, kwa kumheshimu tu, kwa sababu anaistahili. Tutapiga makoti, na hii makoti tutapiga hapa. Tutaanzia kwa mkubwa mpaka kwa mdogo, tutaanzia kwa wenye cheo mpaka kwa wale wenye hawana cheo. Tuone Mungu peke yake. Mashemasi, mfunge mlango na wenye wako nje wasiingie tena. Sisi wenyewe tutaabudu Mungu wetu. Kila mtu mwenye ko pale aanze kutoa ile taji enyeko kwa kichwa chake. Mimi ndaanza piga magoti. Sote tupige magoti. Hata kama uko msituasyon ya namna gani, usione situasyon. Hata kama uko mgonjwa, usione magonjwa. Hata kama uko kwenye hali ya huzuni, usione ile hali. Chukua nafasi, uambie tu Bwana, wastahili, wastahili, wastahili Bwana, wastahili. Jisikie kwanza abudu Bwana ukimwambia